umwemere ko ari umuntu mubona w'intwaro no munsi agomba kubanyererana mugarura hakiri kare agenda bazi muri mwebwe bamwe bamwe ariko batobora kunyerera umuganga mu maso garura batunyererana kwa kundi umwaka wa 2015 twarasamaye tujanga tuza duhanura badutwaza baradusesa gusa umwanya n'amafaranga menshi cyane tugira umutima munini cyane w'urukundo n'ugutahuza turarera usanga rero batanye umwanya w'ubusa turabasabye rero no munsi nongoze mugabo twasendende ndaje ndimwe kujya bivuze wera umwaka uza wa 2018 tuzi ikintu cyitwa tolerance zero intumva no kwisezerera kagenda hakiri kare na gutakaza umwanya twa umuntu umwe rimwe kabiri gatatu intumva kwaye kigenda Jero umugambo w'intumva gwero mujye dutangura umwaka uza ugororero kuja ngaha kandi bariho ndabazi jewe ndabazi ugahanura rimwe kabiri gatatu ukamenga gacumazi ibi turimo si iby'umuntu n'iby'igihugu n'abene igihugu bitanze amaraso arasesetse baburi ibintu n'abantu sicyo gusina agushira afiki intumva zose kweli ushobora ntuzo rupapuro nuzerese pasi kwedatu Itusubira kubona ivyabaye mu mwaka wa 2015 abantu bakatuganjurana tubona iragahera ubu unye rimwe kabiri atumvise kwahera tuzohanira mwijuru